Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka sisi sote tunyamaze na ili tuongee na Mungu. Hebu na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, twakushukuru jioni ya leo. Twasema ni asante Jehova kwa yale mambo umetendea. Tunasema ni asante Jehova kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu. Wewe ndiye Mungu ambaye ametuletea huyu mjumbe wetu Elijah Njoroge Kuroria. Baba, ukaendelea na kumsika mkono na ili maendeleo yote ametuletea hapa kwetu Kamwagi Gatundu North. Mungu iwe ya kuendelea na kusifu jina lako. Asante Jehova kwa wasiri wetu wa land, our minister Alice Wahome, na pia tuko na MP wa huko Githunguri Gathoni wa Musomba, hata PS, hata administration wote, wachungaji wote, Wakristo wapendwa wote, na wakabidhi mikononi yako Jehova. Endelea na kuambariki Jehova. Asante kwa ile kazi tuko nayo siku ya leo ya kufungua ofisi officially ya Landi. Jehova Mungu, asante kwa sababu hayo yote imetendeka. Mungu, tukushukuru kwa sababu ni mambo yako Bwana. Endelea na ukatubariki, endelea na ukatuinua. Siku ya leo tuikabidhi mikononi yako, na ili Jehova iwe siku ya kasi mzuri Jehova ambayo imetendeka. Shukrani ni zako, nasi tunataka baraka kutoka kwako. Twakushukuru na twasema ni asanti. Haya yote twaomba tukikushukuru kwa hiyo safari imekujwa na our CS na pia wale viongozi wote. Jehova, twakushukuru na twasema ni asanti. Kaa nasi wakati wote tutakapo tukiendelea na hii service. Jehova Mungu, twakualika uye kwa makao hii. Katika jina la Baba, jina la Mwana, jina la Roho Mtakatifu twakuomba na twakuamini. Neno la dakika chache tu. Sijui kama ni watu hawasikii lugha yetu, nitumie lugha ya Kikuyu. Ndiraiga twĩtĩkĩre gũkira, Mwathani arogocwo. Twĩtĩkĩre gũkira nigetha tũhe Ngai kanya ũmenekanu akau wĩnako. Ngai witũ no akwĩrĩe ũkire, na koguo rekei andũ a Ngai kamweke gaka twaheo tukahũthĩre wega, naye Mungu atatubariki. Karibu sana MP wetu wa Thika. Karibu sana Aris, Mungu akubariki. Sasa nataka kutaja majina langu, na ili ninene neno moja tu ya Mungu. Majina langu ni askofu ambaye anaitwa Stephen Bogua Kimani. Mimi ndimi askofu ambaye anahumbiria huyu MP Njoroge Kuroria. Huyu ni memba wa kanisa letu la AIPCK. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu pia ndiye patron wa hiyo kanisa la AIPCK. Kwa hivyo ndipo alinialika hapa kama askofu wake nikuje ninene neno moja la Mungu, na pia tuseme neno kama vile mambo inatendeka, na Mungu ataendelea na kutubariki. Nataka tuko na wachungaji karibuni hapa watu wamuone, kwa sababu sio peke yangu. Na ili mheshimiwa wetu CS Alice Wahome ajua tuko hapa na Kuroria ako na wachungaji. Hawa ndio wachungaji wale tuko na wao. Reverend David Shogokongo, overseer wa makanisa ya Pisma Thika Region. Overseer Kimana, Victory of God Ministry. Reverend Juguna, na huduma na kanisa ya Registry. Bwana asifiwe. I'm Reverend Harrison Waweru, AIPCA. May God bless you. Amen.
Mchungaji David Wanganga Mungai, Heroes of Faith Christian Fellowship, Gatundu North. Pastor Jacob, Covenant, Mount Covenant, Igagania. Amen. Reverend Jemo, Wonders Tabernacle Church, Kamwangi. Amen. Asante sana, Mungu ambariki. Kaeni chini. Sasa nataka huyu mchungaji tuko naye karibu hapo atusomee neno Roma moja tu. Reda atuthomere thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo thimo 29 kamuhari ka namba 18. Proverbs chapter number 29 verse number 18. Nataka tu kusema juu ya maono na juu ya vision. Thimo ambaye amepata tusomee thimo 29 kamuhari ka 18. Umepata ama aya muthoma ngire thimo 29 ona ungioire Bible hari okorwo matirona ya kiria tuhetwo ndagika 5 tu na ciatigara ndagika 3. Tusome. Sasa Proverbs chapter number 29 and verse 19. Yes, tusome brother. Verse 18. Verse 18. Yeah. Rũrĩrĩ rũtarĩ na kĩrĩra kĩa Ngai nĩ rũhĩtanu na kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũrũmagia watho. Amen. Nĩguo. Eni. Bwana Yesu asifiwe. Kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩa biũ kiugaga kũrĩa gũtarĩ kĩoneki kĩonagwo kĩrĩndĩ gĩakuo nĩ gĩtuaga mĩkwa. Mwathani arogocwo. Where there is no vision, people perish. Nĩ ũndũ ũcio mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda gũcokeria andũ a Gatundu North ngatho mũno, kwa sababu tumechagua kiongozi ambaye ako na vision, kiongozi ako na maono. Huyu mheshimiwa wetu brother Kururia ni mtu anatuonea mambo mengi, sio mambo ya leo, anaona mambo ya bari. Koguo muthenya uyu wa umuthi kĩrĩkanĩro kĩa Ngai kĩaragia gĩkoiga wega kũrĩa gũtarĩ kĩoneki kĩonagwo, kũrĩa gĩtarĩ kĩrĩra kĩheanagwo, kĩrĩndĩ gĩa kũu gĩtikoragwo na Ngai. Nĩ ũndũ ũcio kanitha wa andũ a Ngai a Kristiano kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩrĩrĩ, kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo-rĩ, let us all fear God. Rekei twĩtigĩre Ngai, rekei bũrũri witũ tuthure andũ mena mawoni, tuthure andũ mena kĩoneki, tondũ kũndũ gũtarĩ kĩoneki kĩonagwo kĩrĩndĩ nĩ gĩtuaga mĩkwa. Gatundu North tũtigũtua mĩkwa tondũ ithuĩ twĩna mũtongoria, twĩna MP wĩna vision, twĩna MP wĩna kĩoneki. Kana ndarĩ? Ugai na hinya nĩ arĩ? Kururia wĩna kĩoneki. Angĩkorwo Huduma Center ĩ haha, angĩkorwo maũndũ ma bathi na ndethi me haha, angĩkorwo wabici cia mĩgũnda ciĩ haha, atĩ rĩu tũtigũthiĩ kũrĩa South rĩngĩ? Pigieni huyo brother makofi mazuri. Na ndamũthaitha andũ a Gatundu North, tondũ nĩ twarwarire mũrimũ wa gũtinda tũgĩcenjia na tamu ĩmwe. Sasa huyu ni tu Wahome ni tu na huyu Ares. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nyamaza, tufie God. Tuko na Gathoni wa Musomba, tuko na Ares Wahome. Bwana Yesu asifiwe. Koguo muthenya wa umuthi a Kristo a Ngai, andũ a Ngai, rekei tuthure andũ mena kĩoneki, rekei tuthure andũ maratwĩra twĩtigĩre Ngai. Ũguo muthenya wa umuthi ũyũ mũjumbe witũ tũiga tũtekũmũhithĩrĩra na tikũhithania ndama is
werwo nĩ tutam gatũndũ no thi ndũrauma nĩ ũndũ ũcio Ngai aromũrathima Ngai aromwĩka maũndũ mega tũgĩthiĩ kũrũgama na mũhecimwa tũgĩthiĩ kũrũgama na minister ake Ngai witũ atũteithie tũthure andũ mena cioneki tũtige kũhĩtithio njĩra gatũndũ no thitũ nĩracokete thutha mũno nĩ tondũ nĩ airwo rĩtwa nĩ kũrĩa gatũndũ south rĩu ithuĩ nĩ tũthikanagio tũkerwo indo ciĩ gatũndũ no thi minister wa mĩgũnda tũgaikara tũhinyĩrĩrĩkĩte no ũmũthĩ matigire matũthika makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ tĩri watũ basi uguo sasa tuko na Mungu na tunasema hivi kũrĩa aciari aitũ matakinyire nĩ tũrakinya kuo. Mungu ambariki neno lake Sifu tu dakika tu 2 alafu tupe ratiba mheshimiwa ili aendeleze ratiba ya siku ya leo. Nataka kumtambua mwenye tukua tumemtambua mheshimiwa Gathoni wa Musoba. Atumia tuena mheshimiwa Gathoni wa Musoba. Tuena mheshimiwa jaji wito mheshimiwa wa Geshi. Tuena muiretu twendete kuria nenda-ini witagwo Wanja Nyarari. Tuko na PS wetu, PS mchapakazi, PS Nixon Korir. Tuko na mama yetu akikuja tumeshiba. Tunajua tuende na hivyo. Yes. Mama Honorable Alice Waboi Wang'ang'a. Omothe ni atumia maratigia. Atumia ni maratigia. Wapi duru ya CS Alice Wahome? Alice Wahome mchapakazi tukamenya His Excellency the President is with us. Tutam. Oh yeah. Hebu nionyeshe ni tutam. Asanti, karibu mchungaji. Asante sana bwana PA. Naomba kwa heshima tuweze kusimama ili tumsifu Mungu. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tumshukuru Bwana, mshukuru kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Wapi shangwe na vigelegele? Haya, jameni, pigia Bwana Yesu makofi namna hiyo. Ni Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wa magegania. Ngai wakwa, 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 Ekile
ukite gwaku ndina gabo Sonye ire igosiaku na gikeno Imwathani ni ondoreire kasare Mungai Mwana baba idana makosa maru Tuevo bako mwachunga iguana Eoje keterena de mokenu Mwadhani kumona wazia usokerere Mwadhani udoroile basara Kumona wazia Eoje keterena de mokenu Kumona wazia usokerere Mwadhani Asanti. Sasa namtaka kumkabidhi Madam DCC. Tunauliza wale wote ambao wako hapa kwa Chief Wamangwa wote warudi nyuma ili angalau tupate hewa safi hapo, wote warudi hapo hivyo ndio nimkaribishe Madam DCC na dona ginya tuena wanja asali. Imerane sika gatea. Kabisa, karibu sana Madam DCC.